dun sana ambo kasadon. Di loba sobo kejadianan akan ambo ceritakan ko. Ambil hikmah, ambil pelong kapedoman. Jangan sampai dun sana babu salah di atas duya. Allah tuh, Allah tuh. Please deh sana. Selamat mendengarkan. Abah, Abah, one awak dia tuane. Pengane ya? Iya awak sudah main kaleria tu tiba si panjul di cicikui kalau dengan kedua main kaleria tu galana awak galana main dua ada sina tu pegang awak di cicikui lah kalau awak tu ada lihat tu ada masai awak deh. Abah, Abah, one awak dia tuane. Pengane ya? Iya, awak sudah menjaga tingkir ketipu jadi diri sampai di dapur kadang awak ditumbung putri kawak masai awak dah. Tu agak lalu lihat sina jadi sina kaliang tu. Pegang awak, dan lihat tu ni aduh. Aduh, lagi tukar lama berdarah lagi nih. Abah, Abah, one awak dia tuane. Pengane ya? Awak jangan mencampur tu tiba si panjul dan buah kadang ada tumpu yang ada. Saya tak suka awak ada ni tong baju aku buah. Ada panjul awak galaan panjul. Tu lagi kan panjul. Sampai ke mak tu nang jalan nang amak dia nak jauh hanya kau nak di sarangnya aku main dua apa. Kau jamak dia nanti mak kau jamak panjul mak kali pinen pusat tu mak. Anden Jul, ang panganan naman Jul. De merah bana matuan nama pangan ko. Adoro mak, wawawae inyo tu napa nangis? Awak dan nuada awak ada mengado dan nuada masai awak ada lihat tu mak panjul. Kau mak dia nang tapi ada nang apa? Bakos jaya bana ko ang semua nama Jul. Beko mak cubi lai. Mak, De ang menangi. awak ada jepit mak beset mak. Bantuan rapain dua anak dan ko diwe orang ko mak. Awak ada piyu Oh Zaidar, kau panganan aden. Kau kajian dah baca makan aden ko. Sika kau nak dengar rumah? piyu lah mak. Deni na dua panganan tahun itu do. Oh bertanya saya kayak nyoyo. Tu menangi nyo. Awak ada piyu Kau piuhnya dia menangi nyo. Sika kau. Kau ni panganan wak. Mangga kau ini dua kau batangka ke? Bareh maha batangka puluh Aduh jo. Uni, anak semua anak baca kak. Uni jangan masuk alo. Bau ni ko. Alah. Ini dua kau anak-anak tu batangkanya bisa belok makawan lo lihat tu mah. Awak nang gaek-gaek kau amuh nak pasapun makin bertahun-tahun gara-gara anak kau ya. Nak buliah dulu ni. Kini kau ditunjuk aja diajari jo anak awak masing-masing kini kau nyo. Jol. Set. Mayang. Belok lah berdua. Adu kalingkiang berdua lah. Kang buat je lah. Pulang lah. Bubar. Angel, balik tentang wak lanjol. Kepeng dan ada sibu. Ada piang. Asika piang tu lah. Ama, kepeng lari si panjul lo lihat ma. Ama, panjul.